nä undu umwe nyendete wigie Njoroge wa Githinji. Yes. Undu umwe nyakoretwo industry ni kahinda karaya. He's a senior. Na ni mundu utari makoro, ni mundu ugutaraga kwira wakarende tagerio haha ri tatiga. Another thing, he's very very humble. Very humble. Ni mwinyihia pio. Atitiga wirirwo uyu ni Njoroge wa Githinji. Ndungikaigua akigwetwo. Niguo. Na kwina andu mangiheo maritwa ta macio mena Njoroge wa Githinji tutingehuhia. Okay? No hena kaundu kamwe kana twiri tuthomaga kuma kwa Njoroge wa Githinji. From Team Therereka, from Kamode, from Wakarende, yes. From Team Inoro FM. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Njoro. Happy birthday to you. We love you. As you celebrate your 62nd year, Ngai witũ akohe kĩrĩa gwĩtĩkĩrĩka. Miaka 62 ti hahũthũ. Miaka 62 ti nĩ Ngai ũgũkinyĩtie hau. Amen. Sheshe ni hakuhe nawe.